tiani na udhocha ingi na ingi utungia mubiano ndo kwenda na itundini wa kilungu cha Usili muthenyani wa umundi na indi tuendea na unenya witu balatu yetu na bicha na indi tuyoselelo bago kili na ndiendo kukulia ni chao kikika ila wamina kukuna report kana Mbanga ni yekika basically ila wamino kuna report kana Mbanga ni yekika kindu kimwe waili tomana kana accident yonde yekika whether ni mundu umiwe kana ningale su yaku yaumiwa pena responsibility kana kindu chuni chailite ku report wa police station na iwe inenga no elangu yetawa OB nikenda askali na momoke kindu chake ile nundu askali nimeuka masisi kila kiende na ngali yaku ni yaumiwa kindu tu imiza muno pale scene of the accident daily ku interfere nayo as much as possible nundu ngali ni twenda kuisia kuyana nundu ikonganie askali ni mailete ko kaba umoke masisi ngali kuyana nundu ikonganie ni ngali yebaye makosa nikenda masateini kweli no se obegwa ngali kana ni insurance yebaya ilete kwewa niyo ya ilete kusebya ngali su so kindu kiu ni kindu ake maana muno report ye kwa police station ngali sio case iwe nikenda kuyana nundu ni na otabisie mithena yeba uwetina ilate na nene ayo lwange we isi accident moke make investigation ni elayo nikenda moka investigation moka masisi ngali isu na mama ne ondo sia ilete kwekwa twauma baune kana masisi kila keke ka accident ine ngali ni sia ilete kwoswa na sio soko endani bena damage nene ikatoa police station na sia atoa police station sia ilete otoa baune kenda ukunikidio longi nikenda withie uniwambi ya kuendea nikenda meso manondo si so releasewa ukunikilio su to ayagwa police isa sene sia police ni tawiba yungali isu sia kwa police station nundo imamini ya kuosa details ya on the ground mama na kana si na insurance kana niwe to itengali ya ilete kana mama na kana ndeleba si na license si atoa police station ni benda au ya mwingi kindu chambe ni lazima ikono visa si nikenda sionekane damage hiyo ndo siekekie we say they have evidence kindu chake le masisi meke in report yo sionde momba ni kila kindu mose mokose na mandikithie kila kindu ngale isu ndia ilete ku release watu mwene investigation yeta na thela lakini ba unenda umane be difference ngwendo kutabia withia ni twaelewanesa tuikwasi kana ngale isu ndi release we kwani yeta thelete ni investigation itethelu nundu ikwani no withie ni to no kuwa mithena mingi kotini nundu aitumi na itumi mbinge kwa u askali mo kama kuna pisa hii mosa exhibit sio mosa mokose mama no lawe makosa ni mailete mami na investigation sio yuma kwani maende makama ima nondo tona kwebwa ngale yuwe no we nengwe ngali yaku either ukese obisi ni insurance nukase we ni insurance yaku kana we se obisi na kila kingi chailete kwekwa kindu kingi ke maana ngale yendo in the scene of accident ni ailete kwe kutwa kwa NTSA na mo NTSA mena role ila yo make vehicle inspection ngale siwe kana before accident ni enda ina defect kotenda ite ina brake kotenda maybe ndia sia thelile nezi no wendo yazi ndo angi ni momeka makosa lakini na ngale yaku na makosa maingi kuni twa kwa inspection unit makadhime ikasiwe kana ina what we call pre-accident defects na isu sio nde yande kwa kenda ye sawe yande kwa makasisi ya kila kindu kwa theu na mayande ka report yo nikenda withie ngali itana release wa kwe mwene information ila yonde kwendeka na nundu maybe mwene akenda ngali se ubeni insurance details isu sio nde ni sia tiwa police station na isie kwa na be records ila sia tiwa polisi na maybe yanengwa record ila siake ndukolwe ba ona yo case yo nenda ngali yanangika no iso nengwa abstract no nengwa abstract na kwele isielengi abstract la yendo anacho lakini hiyo abstract yendo na difference banini of course ni kwele sia kila kikosi accident ila accident ye kikie
na ende bakwa pala biwe lengi abstract banandikite mundu one waumeiye pau ni boye kwandika vehicle damaged na ende okwo kubikila damaged okwo kube maybe the front rear part was damaged nondo report yesu yupe kula kungende ukathisi on then kenda siekwe na inspection yona watu akwa inspection kwa NTSA nimekwandika siendo isu NTSA no mete makoka police station nimeta wa makoka no withia ngalesu nemba nangi kumuno makeyeto bau maka kuna weawo ma inspection unit kenda tiwe katwa ma ofisi ni mo na ni chawo mundu wailite kwika ingalita namba kutwa kwa repair kana kusolve after accident. Basically kila kimaana muno ni omba ni mathangu makuonde ngale yonde kenda ni ka accident kendo kimaana ndiakwa ni lazima mu report police station kwa umwa police report police station no biye vo na ibe ndikwa report nengwa i police abstract mutanamba ikondonge kiune kendo kimaana muno chake eli make sure askali ni mamina investigations yo pisa ila siesi kunwa sketch drawings ila inekiwe ko ya the scene of accident sio nde sio mbangenesa kila kengi na kuya pre-chao inspection ni kwa inspection ko ya kwa inspection unit chakana na kila kimaana muno andu ni mola wa niwa elite komanda andu meta wa assessors mosengali osuo za mundu private mundu yani mundu isi kwa assess ngali damage and the likely cost na ke okay asisi kila chana ngikie akune visa ama ngali iliata siendo ila sianangikie ngina na kounde ne maybe ngeiteneke na idea ise obia report yeta vehicle damage assessment report nikenda ona niangalie na accident kini cho kinanangikie na kini cho chailite kwa replacement na kitono cost ngalamana mundu usu akwekia hesabu ngina ya watu wa garage na yo leba yekuwa mithena yana netono kuwa mbesa siana kuwa kaandika report yesu yonthe nikenda withie yibo yo kale ile tokutwa waba nikenda kubikia na kusoba basically ngale ya mina yu wa mina kosa siendo isu sionthe ne ko depend na maybe siendo chambe no lie to blame kiendo chakele nikio depend insurance yaku ni ya muthemba wewa ni third party kana ni comprehensive twasie ngali yaku tiyo to blame ni ngali kwe yengi me to blame whether we na third party kana we na comprehensive ngali kwe yengi kenda ni ngali yengi kukongie na nimo mema kosa mena duty ya kuseubisia ngali esu yaku kuni wailito ni mwailito manondu meumana na matabwe through mwene ngali oyo utwae kwa insurance yo mause ubisia ngali ti sawa sawa kila kingi no kendwa we na comprehensive we mwene na wendwe na thina insurance yaku ye sawa na yangi maybe mena thina kuseubisia whether whether ni not to blame kana nue ono kenda we makosa na ngali yaku ni eka accident and then comprehensive nondo you are covered damage insurance yaku ni mailito umatwa yang kamatwa ya ukamatabia mautabia ngele sila ngali sio ise obagwa nikendo twa ngali yaku bau ise obwe mailito kuseobesia na makuseobesia ende maima nondo nenge ticho that is the purpose of insurance purpose ya insurance ni any contingency kana kindu kitona ikikote singa kitona ikika cheke kangale ni mauseobesia situation yelenge yuba eta ethina ni bala we ya we na third party na enda ngali kwe yengi ni yome makosa kana nue ni maemo kuseobesia pauno kwata wani thina munene nundu imaanisha ngali yaku ndwete langi na wiska tose ubigwe pauni boka aba kalika siendo mbinge kwa kila tweka in such situations niwe waile toma na yundo kwebanga nikenda ngali yaku ise ubwe we ate ya later no ila insurance yale yakosa ila liability yako so ngali mundo ile kwikata you in such a scenario whichever on back end of iliata ndo nondonge nichongwe ye ila documents
ina important nguye ni wailete endo asio wende na police abstract wende na inspection report wende na vehicle assessment na ende kila kingi kali ya kuyeke search kana weke search ya ngali isionde kwa wailete omba ni siendo isu kendo nasio no kasi ya standby no mande mundu akumwese nengelesi lakini engelesi recognized maka useobisia ngali isu yako na mami no kuseobisia payula mundu na kwekete assessment utana seobia ngali isu as long as we na report isu sionde thiwe seobisia na waseobia ya mina kuseobua uo no tanambe yo mitumia ingi andu asu meta wa assessors mete masisi kana ngali isu ni aseobua kuyana na ila recommendation mananenganite ma assess nikenda meke kindu kita wa inspection mari inspect kana ya seobua nesa sindu ila sia replace wa ngalamela ya tumika mithenela ya tumika na lebela maybe ya tumika mithena yana kuma seobia report yenge nikenda ma report yao onde wenda namo na wenda na ma report ya ende wenda we ready as long as ngali ya kundia to blame we na right yende ya kuskata ngali kwenge nikenda makuive ngala maisu sionde otumeiye no ifile siendo isu sionde kotini aya tose before maundu ao ndemekwe inye ne kusisia ngali no kuma balave palaji nginya bala ilo ripewe thani ngelesi no ni kiu na ndise claim ni bwe etina sindu isu no weke nondo wethia yila pe kikambanga ndo ina saa isu maybe sia kutindu iko ni insurance maybe mekwasa maybe ona kuno changanyikiwe ona no andu mekutethesia kwika maundwa no yethi abesi endu mbingi mwailete kwika ku kila kibo we waku ne make sure ni wosa documents yonde documents ilango tabisi na ma receipt ya mangala maisi yonde ona kundu mwetie breakdown ya mukusia maybe mukusi from the scene of accident ya mutwa police station maybe elone kwa inspection ni mwetisie breakdown ya mumia bau ya mutwa kuya kwa inspection saa ingi mweta ngina breakdown ni kumisia ngali boyo twayengelesi wethi abe ngala maingi ona mutu meyingi ona maybe yo wethi abe tukalama twinge tukalama tutu ondenda na marisiti maku onde umbani mathangu maku onde na kila kindu no ikiete wakili nikenda waete wakili indi ona ngenda ngali ya seobiwe na yeye leloni akutethesia indi mwati yengalama isu nundu ni mwailete kuiwa nundu na kuyangali yonde ilelo ya ilete endo na insurance na kila kingi na ngali isu ikendete na insurance mundu usu ni wailete oskato kindu kingi wailete omana apart from ngali isu ona mundu loko siete kwani accident yesu pakendwa ena avunjete sheria fulani ona keni wailete oskato a separate case a traffic case a criminal that takes a criminal nature either akobwa kana akaumwa faini na bado apart from kwani yu peye yaku yakwati ngali ngala maila unatumie na indi dundu niona masama thela ni ndaidi utapiwa musaisi ndeto ya mbuthia nundu tonyo kwatikana ni kinatumine asante ndeto ya nando no tabia musaisi ni kana ila wethi wana ngali yaku na nibenda na accident na ngali sune ya umegwa maybe ona kenda no side mira ya umwa kindu cha mbetu ya andu ni andu tima kwani onde maenda kotini no munena nie na siendo isu as long as kila kimana ni cha report wa police station kika report wa police station na muno mukatabia insurance muikolwe ni insurance nundu mwe makuweta ona claim ki watia no we mkuwa mbesa siako ni lazima ma report ye nikenda na momoke kwa uchunguzi wo nikenda moke kwatia kuni muhimu muno mutabie polisi na muitabie insurance na kenda ni batone kamwandikane maybe undu mutono seto cha melainde kitwa insurance kana koti nikenda ngali ya kwito utone kwebwa ngala mesu yonde ndimine ya nikana
musiai cienye nita wa Benjamin Chalo na ukendo tukwata twina maofisi me Masako na ongi we wote Masako nweli to twithi aba weta wa kwa ebiso JK ebiso building pakuwe na hotel weta wa Boma mwatu wa Ngoma Road. Namba yitu ya simu ni 0739 977 294 na pia no tukwatie kwa namba ya 0727 588 651. Ni asanti. Ni mubendi ni kwa chama siasa wabikena kutetheka kuma na unene ni witu muthenyani wa umuthi nende masesa oni watobika muthia wa kilunkitu muthenyani wa umuthi cha Usili tukakuma na ngechu mwani chukite nyini ta Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.